روزنامه هر قوم و ملت زبانشان است. قومی که روزنامه ندارد گویا که زبان ندارد. این گفته های استاد صدرالدین عینی تا امروز محتوای خود را گم نکرده است. با وجود آن که امروز اینترنت خبرها را فوری پخش میکند، ولی هنوز هم نفرانی هستند که مطبوعات را نسبت به اینترنت برتری میدهند. گرچند هنوز هم موقع مطبوعات دوری در جامعه پایبرجاست و شماره روزنامه و مجله از پیشتر بیشتر گردیده است، ولی مطالعه هفته‌نامه و مجله و خریداری آن در جامعه کنونی کاهش یافته است. آنهایی که به گازیتا و ژورنال رو می‌آورند میان سال و یا سالمند و دانشمند بودند. خریداران همین گازیت و مجلات چقدر از خریداری میکنند؟ سست خریدیم. اول نفستر و دوزی کمتر سست شدگی. کیا بیشتر خریداری میکنند همین مطبوعات دوری رو؟ بسیار آدمای کلان خریدیم. کلان سالان؟ دانشجوها و جوان‌ها چی؟ کمتر. اسکانورد فقط میگیرن. در نظرپرسی ما نیز جوانان این را انکار نکردند، ولی آنهایی هم بودند که مطالعه روزنامه و هفته‌نامه ها را میپسندند اما کمی وقت را بهانه میکنند. سلام علیکم. یک لحظه شما را ممکن است؟ شما مطبوعات دوری رو مطالعه میکنید؟ مطبوعات دوری؟ هفته‌نامه و مجله و بله مطالعه میکنه. کدامش رو؟ مثلا هفته‌نامه درباره شاعران، نویسندگان. یعنی چگونه است؟ نامش چی است؟ دانش نام دارد. از همین دانشگاه است. یک لحظه بخشش، شما مطبوعات دوری رو مطالعه میکنید؟ مطبوعات دوری رو مطالعه میکنید؟ نه. برای چی؟ نمیکنم. سبب چی است؟ سبب نمیخوانم. معقول نیست؟ نه. یگان تاش. مثلا اویلا، جمهوریت تماما مطالعه وقت نداریم. وقت. برای گازیتخوانی وقت نداریم. نه. خب چیکار میکنید شما؟ ما معلم زبان انگلیسی است. همه روزه البته مطالعه میکنیم از همین هفته‌نامه و این مجله‌ای که چاپ میگردد و البته از خبرهای داخل و خارج کشور خبردار میگردیم. کدامش رو مطالعه میکنید؟ ما اساساً از آن دانشگاه رو یک مجله از به نام مقاله‌های دانش آن رو مطالعه میکنیم و بعداً باز دیگر روزنامه و مجله ها رو که البته در آنها خبرهای خارج و داخل کشور و مفصل نقل کرده می شود. خب جمهوریت است، صدای مردم است، بانوان تاجیکستان است. همین گونه نامگوی مجله و هفته‌نامه ها خیلی زیاد است. از آنها هم استفاده میبرید؟ البته به طرز کم استفاده میبریم از اینها. اساسا ما از خیلی معلوم است از آن دانشگاه رو استفاده میبریم. به نظر شما چرا امروز مردم مطبوعات دوری رو کم مطالعه میکنند؟ یک دوره‌اش است که اینترنت قلایتر نسبت به اون که در مغازه ژورنال و روزنامه میفروشند. خود شما مطالعه میکنید؟ من اصلا همین روزنامه و مطالعه میکنم. جمهوریت برای خبرها بازش پیش بسیار مطالعه میکردم. شما مطبوعات دوری رو مطالعه میکنید؟ بله. کدامش رو؟ بیشتر از اویلا بسیار مطالعه میکنم و خیلی دوست میدارم، اما خواندن بیشتر شاعرها رو بیشتر دوست میدارم. نسبت به چی می‌آموزید از اویلا؟ سرگذشت اویلا رو. بیشتر اینترنت، چون در اینترنت همه موادها یافت کرده می شود و ما ولی بیشتر ما کوشش نماییم که باید از مطبوعات دوری استفاده نماییم، چون که مطبوعات نیز یک جهت اطلاعات رسانی به مردم می باشد. مجله و هفته‌نامه های جمهوریوی رو مطالعه نمیکنید؟ خیر واسه اگر در دستم بیاید مطالعه میکنم. خود شوق و ذوق با خواهش خود مطالعه نمیکنید؟ نه با خواهش خود. برای چی؟ برای که بسیار هستند، مقاله ها هستند، مجله ها هستند یا خود کتاب ها هستند. راستی فرصت نداریم که همش مطالعه کنیم. سلامت باشید. با تقاضای زمان امروز در مطبوعات ضرورت آمده است که بیشتر مقاله های تحلیلی نشر گردد، زیرا خبر در اینترنت و دیگر سایت های اجتماعی زود پخش گردیده اهمیت خود را در مطبوعات از دست می دهد و برای خواننده اطلاعاتی کهنه می گردد. هفته‌نامه های ما، نشریه های ما امروز باید با توجه به ذوق، به فهمیش و بینش خواننده‌شان برای مثلا برای خواننده مواد پیشنهاد کنند، با موادهای تحلیلی که به افکار آنها تاثیر رسانده توانند و استقبال خواننده‌شان با همین گونه موادها باید بروند و نشریه های خواندن باب، هفته‌نامه هایی که به اودیتور راه می‌یابند در آینده محض از همین گونه امکانات ها باید استفاده برند.
матбуоти тоҷик таърихи беш аз 100 сола дорад, зеро аз нашри нахустин рӯзномаи тоҷик 108 сол сипарӣ мешавад. 11 марти соли 1912 равшанфикрони замон Мирзо Муҳиддин ва Мирзо Сироҷи Ҳаким аввалин рӯзномаи тоҷикӣ Бухорои Шарифро рӯи чоп оварданд. Ин рӯйдоди муҳиму таърихӣ барои миллати тоҷик ибтидои рушди маорифпарвариву худшиносӣ, тамаддунофариву фарҳангсозӣ гардид. Гарчанде аз мавҷудияти ин рӯзнома як сол ҳам сипарӣ нагардида, пас аз нашри 153-ум шумора 2 январи соли 1913 бо сабаби тангназари аксар манфиатҷӯёни давр фаъолияташ қатъ гардид, вале то ҳанӯз чун роҳнамову роҳкушо барои таъсис ва рушди матбуоти тоҷик Бухорои Шариф нақши муҳим дорад. Яке аз ҳадафҳои таъсиси рӯзномаи мазкур ки бо саводу соҳибмаърифат забондону худшинос гардонидани мардум буд, амалӣ гардиду пас аз муддате зиёёни замон тавонистанд ки шӯълаи инқилоб овози тоҷик ва барои нашри дигар рӯзномаҳу маҷаллаҳо заминаи мусоид фароҳам оваранд. Бухорои Шариф ҳамчун аввалин рӯзномаи тоҷикӣ бо фаъолияти кӯтоҳу таъсирбахш тавонист ки нигоҳу назар ва афкору ҷаҳонбинии мардумро тағйир диҳаду барои тараққиёти замон нақши босазо гузошта қудрати қаламу суханро дар ҷомеаи ҳамонвақтаи худ нишон диҳад. вақте ба таъсис ёфтани худи Бухорои Шариф назар меандозем, албатта ба осонӣ барои равшанфикрони давр муяссар нагардид ки як рӯзномаи бо забони тоҷикӣ чоп шавад. Ба таърихи матбуоти тоҷик назар меандозем. Дар давраи шӯравӣ албатта газетаҳои зиёде рӯи чоп омаданд, аз ҷумла хусусияти ба вуҷуд омадани газетаҳо дар тақсимбандии онҳо дар ин давра назаррас ҳастанд. махсусан солҳои 30 матбуоти соҳавӣ пайдо мешавад, хусусӣ масалан, ва баъдтар албатта сол то сол ин чиз ташаккул ёфтан мегирад. аз ҳама давраи бисёр ҷолиб назаррас ман фикр мекунам ки барои матбуоти тоҷик ин давраи соҳибистиқлолии Тоҷикистон аст. дар замони истиқлолияти кишвар барои рушду такомули матбуот имкониятҳои мусоиде фароҳам гардида, оғоз аз конститутсия ва дигар қонунҳо, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи матбуот ва дигар воситаҳои ахбориомма фаъолияти матбуоти давриро ба танзим дароварда аз ҳуқуқи мухбирон ҳимоят мекунад. дар Тоҷикистон имрӯз зиёда аз 620 рӯзномаву маҷалла ва ҳафтаномаву моҳномаҳои давлатию хусусӣ фаъолият дошта барои тарғиб ва муаррифии дастоварҳои Тоҷикистон ва баррасии мушкилоти муҳими ҷомеа талош мекунанд. дар давраи соҳибистиқлолӣ мо имконият пайдо намудем ки типҳои гуногуни газетаҳо ба вуҷуд биёянд. имрӯз газетаҳои ҳам хусусӣ, ҳам хуб давлатӣ, хуб ҷамъияти газетаҳои соҳавӣ, дар қариб аксарияти муассисаҳо нашрияҳои алоҳидаи худро доранд, маҷаллаҳои гуногун чоп мешаванд ва албатта инам бисёр боиси дастгирӣ ва боиси ифтихор аст. ҳангомасозӣ дар матбуот падидаи нав нест, вале он ба қавли баъзеҳо барои тарғиб ва ҷалби хонанда баъзан аз ҳад зиёд истифода гардида дар рубрика ва ё сарлавҳаи ҳафтаномаҳое нашр мешаванд ки дар асл муҳтавои тамоман дигар доранд. баъзе аз мутахассисон бошанд дурӯғи маслиҳатомезро беҳ аз рости фитнаангез медонанд, вале бархеи дигар ҳақиқатро ҳамеша авлотар меҳисобанд. ҳангомасозӣ ин баъзан фиреби назар аст, асоси воқеӣ надорад. ҳангомаҷӯиҳое ки он бар зарари матбуоти даврӣ аст. масалан шумо тасаввур кунед, салавое ҳастанд ки он баъзан масалан барои ҳифз кардани обрӯи миллат, ҳифз кардани арзишҳои миллии мо ҷанбаи манфӣ дорад. ман чизҳои ба назар гирифта бошед. ман тарафдори он ҳастам ки бояд матбуоти даврии мо ҳар гунае ки муносибатро масалан муносибати эҷодиро пеш мегирад, кор мекунад, бояд ҳамеша дар андеши он бошад ки он муаррифгари чеҳраи миллат аст. ёдовар мешавем ки дар Тоҷикистон аз соли 1994 11 март ҳамчун рӯзи матбуоти тоҷик таҷлил гардида, мутахассисону собиқадорони соҳа дар иди касбияшон қадршиносӣ мегарданд.